Askiki pantaknitaki kunjamas kaptasaji churutaka fútbol toqeta kamyati oinakauti. Bolivia marcamp, Perú marcamp amistoso internacional anatawe Janiu Santa Cruz marcan anatasjaniti. Perú, Arequipa marcan anatasjani. Jutir marau Bolivia marcan aka anatawe anatasjani. Federación Boliviana de Fútbol Taman Pecanchiripa, Fernando Costa Jupa, Jutir Sacra Uru, División Aficionados Toquet Consejo Superior Ukaj Tanta Chasini, Ukaj Copa Simón Bolivarian Tawek Kunurna Casanatasin, Uk Uistayatakiu Sasawayati. Carlos Roca Jupa Jutir temporada 10 Chonger Taman Natani, Jupa Patun Capescan Maraniwa, Chekatia Hamawanati, Oriente Petrolero Tamat Puri, Pa Maratakiu Contrat Ragentawayi. Masuro jual katapnakau Copa del Mundo Qatar pa orang kapatun kapayan yang tahu salir anak terinakan sutip untai kapre punya tanya nih Argentina, Senegal, Países Bajos, España, Serbia. Masuk Eropa tokan masuk mau itat tamakiwan at awai. Nias Bundesliga yang tuin Borussia Mönchengladbach tamak pusi gol pairo Borussia Dortmund tamara tipawai. Borussia Mönchengladbach tamak Jonas Hoffmann, Jamie Basinbaini, Marcus Thuram, ukat Kowadio Konek panaka golana kuchanto yapje. Borussia Dortmund tamak Julian Brandt, ukat Nico Schlotterbeck panaka golana kuchanto yapje. Di curug Eropa tokan sumo itat tamak anatap harakiniwa. Nias España marcan Copa del Rey yant awi utjaraki. Nias Pesca Jaipuruk Almazán tamak Atlético de Madrid tamampiu. Los pajaritos machak anatan uyunan ataskani. Premier League yant awin Kim Chakal alwa chikitaniruk Manchester City tamak Brentford tamampiu Etihad anatan uyunan ataskani. Ukamaraki utun kamayan alwarok Liverpool tamak Southampton tamam Anfield anatan uyunan ataskani. Mahai puchikatanirok Newcastle tamak Chelsea tamampiu St. James Park anatan uyunan ataskani. Ukat Kim sakai put pusitun kapeskan kataruk Wolves tamak Arsenal tamampiu Molineux anatan uyunan ataskani. Serie A yang tawin tun kalwarok Napoli tamak Udinese tamampiu Diego Armando Maradona anatan uyunan ataskani. Bundesliga yang tawin mahai puchikatanirok Schalke 04 tamak Bayern München tamampiu Veltins Arena anatan uyunan ataskani. Kat hicah kun kamas amistosos internasional sa tahun nikah tuktay ukunya kita rakinyani. Korea del Sur tamak magol chusaro Islandia tamara tipawai. Sa pagol Son Min Kyu pau chantawai. Bahrain tamak pagolero Canada tamam praptawai. Bahrain tamak takyak Magdi Al Humaidan ukat Abdullah Yusuf Helal panaka kolona kuchantawi apke. Canada tamak takyak Ismail Kone kupak magol chantawai. Ukat Ali Haram kupak arkuk patpar magol za kuchantawi raki. Si churu takak ma amistoso internacional anatawi utji. Nias Ecuador tamak Irak tamampiu ma hai puchikatanito nantaskani. Ukaki uhilat kuyakanaka, yakor kama, ma hach aruntawi takni taki.